NJ employees. Katjuh Youth Council West KHASI Hills kala kentu ya Deputy Commissioner Ugarat LSN Dykes ban kentiu ya ka jing shimbriu ha ka dait Nongstoiñ na ka sanpo sha ka shispasit hapo ka jing lam jong President uba lumlang KHASI imli bat Vice President uba Jeremiah Dakar ka HYC ka dawaru ban yo ya ka Jingmihkhmat ka bayaringkat na baro kandai teliki block ki bedon ha West KHASI Hills Eastern West KHASI Hills bat South West KHASI Hills kila kedawru ba yakinongtray kibana rimulyang bat syaklang blok kabala sedang lais na mensyua kila day ban syakan tuplang udisi ula pentikna ba yakani kamat ansayakren bat ka district level education committee di kumbalong ini ki senam beladap lagi hajar tam di ba apply hendai ki bayo long sang santhum diligisir sena kalian jumi guan ban tempat ya disi ba lakum bagian perkat humai ya kumlu ban penrung di sama ketika skul hangte ban perlu itu tentu bed namta ban long kumtino hikai ubreu uba arpo nyaus nam kerta wan prang ngis